Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap ke mi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Lakhaeng ko ratrok dor baguri constituency APHLC pen patumi join extended amai kape manpon. Patumi Lakhaeng ko ratrok dor baguri constituency ki parlo ko hora Chandra Singh rong pia rong along all dor baguri APHLC asong pen join extended amai kape manpon. Bangso amaya long arsik jit kaching wai pon ke non nang ke li GMP kili kahut APHLC asong pen kape hailong pamiji phan arong damsi chobai bipin pen ahogalam ke thandam jia phan si chingki chingwai pon. Lapen ke all dwar baguri APHLC asong along maipu modor singing tipen karbiang long arat phan kachuning ripon ke non nang ke li GMP kili kahut ke manghu he pin pen APHLC along torchlight arjana long vote ki pilab jia phan si chuning ripon. Athema langdam sinang karbiang longarat akemang ke ha ASDC CPIML Congress lapenon BJP sarkar anlo hemprek nang jipu sitami MP aphan ke toidun anta toidun naklo puthot non BJP pen Horen Singh biaphan karbiang longarat aning ke theke Horen Singh be ke hemprek a pharmancy risim kangtang mate helike ot asong ta kilu dunlo bangso joksi rada tum MP pahailo non ke MP penta amena manta non ke avelu lasi phong ko ansi ruling party mate BJP sarkar la pen ASDC CPIML Congress aphan ningche thia thai dolangma lasi karbiang longarat aning chiruira noni phong anke APHLC asong aphan ningche thera jai kathar aphan le MP pahailo nang jongsi rada kemang pachun thek thedet lipute elitum rada tum kupima kang saiji ingsai nang lasi kaching hon karbiarat ke doan ning isi dora APHLC asong pahailo nang pusi patumi Lakhaeng ko ratrok constituency APHLC amai phu modor singing ti pen chuning ri pedopon tangte pherang kya thengno kaning jelam thele arjusina dwar baguri pen Edwardson Crow Karbiang Long News Channel elitum basar na arjap thulo ta soposi Karbiang long rat tunyong si hempek nang vegji na pen ke 6 dura ting a power chilong nang ji pote non EPHLC ke yapon itu masar pan pahai vek nang po la panyong si pahai he pote ini tum ke momo sami hempek alam ke chithan the dese mi Karbiang long rat teman ke kali li pote ini tum ke lahai bang ke ini ne ke song pa jo ini ne ke hang tap ke hang pru pon velo Karbiang long ma ke la se hempek bang ke one way chitami itu majai salo pen ke hailo te hempek ta long vek po la bank ni tum EPHLC pen sami granti pilo la pen ke chichang lo pen ni tum chot gali lo ni tum asar sami la bank ke chichang lo la se non o morsing tu so pan nang tum lang tha non hai he ko pen sami election se ko sami alang li bank power hanga power pan si ni cho la se tum asar pen morsing tu so ko chi prek ke chi lo ke sining pen long li la la se Karbiang long rat tum ning theno ni la jai saryong si ke hailo EPHLC ke hailo pote ini tum ke mang hempek ta kelong no sidul teng bani tum non ke ke bi so tum phanan si tame voter list sang thanong po pota tang thanong po trading license tang thanong po pela non PGR VGR along le bank ke lake election na game ke pathu ji pam si election ni pu puliram ro han ke ni cho la bank ke election se hok pet lage non hedong ta poni ni dam tu chang ali lo ke la da bank ke alang li bhan bank ke ha kini ye dam mang ke bilo lada eviction se kolam tani ye dam na si tuliram ro hang har so ni copy post chi chak de pote alang li ke rada phan ke chipa jok je pan se halo so ni kini ye ani si le jok tani paru jok si tamne hok pet bang ke alang li ke hok pet ki claim ye pan ni kali non Meghalaya border la pen ke Nagaland border bang kon long le na pa lo pipot la lang dum thek long le dem na sa hoy du je chirai thek lo khai je chirai thek thelo la pen ke hempek ta wan thek thelo Karbiang long arat la banking thenang le ning ke the nai mat to jai sar panan re tangte pini nang le phan lam the sia ju ni Karbiang long arat pan ko kining ri ga jaste met ke la lo ile tum ke dam tanga ne MP sen se tum ke tam ke thek ki chini ne ka we jo ne po se lang le tum claim zamai hi alang le tum bang ke a hok pe da bang ke amek thang jong jung o pan sa hem ing tui nang ji la pen gari motor ador ke to long nang ji pen Karbiang long le amek thang se la kiduk ke la mek thang Karbi yan along le chi long nai la hai se alang le tum matha cho a hok per bank ke alang le tum bank ke hem prek yong si kinang vek ji pote kedam tang ESDC u se tami hem prek ke wan long un ji polo se tami alang le tum bank ke la hem prek along ke se son long ki kya se tami alang tum ke so place dun hem prek potha bank ke alang le tum bank ke
karbiara da tumpan kipat lu pan si hemprek election aprang cak cocok setame aning aklong pen hemprek yang kali der posi pini karbiang long ke mang hemprek chulu de lo ta pen hala hele kaman ki oda song to man setame non ke do bom government tum ti palu de lo lasi himonto pen tuliram dote ke karbiang long hemprek long le la tumalam karju pen bote ka hemprek long mang ke badelo non ke karbiang long lo master to man dor maha ki pipe kontrak to man dor maha ki pipe karbiang long ye karbiang long kalite west karbiang long le jor det matik ke elang litum apeng kita me citu ne dai la an apeng ke to tulo ตั้งแต่นักเรียนเป็นการเบียงลงรัฐ ne ning pen ning samjen mai ke ning rikela lo ili tum kwan lo ne ya ti si honing kan krepo kongres ning kan krepo non bjp ning kan ke ili tum kwan ne ki du ki song chap si alo la so po si non chi ko yon ni we da bang ke dang li tum job card tang ho aruna doi tang piji tang ho ereson card tang ho pine ne nang ke chak tap ye tuwar bonai ji dolong bonai ji hempre kalam pe nang ke chak bang ke na le tu la so alam yang kenal lu nang lu ciwar bidara non chi ko yon ni yon thomeng bo dang li tum abang cipaduk cipalak ning cipaning ding ra ipitasi pan wood jok pen ini tungkar biang long kemang hemtek palong weglon nang potin ni chuning rilo atheman non ke do boma government bang ke lam chak chot akam bang klem ke da la so posi ke dam tang kon ni aning kan nge ini tung cipaning ding unde lo pot na si chiklo yon ni wet bang ke itung cipaning ding den athema ini tung ke so son la ke so le ning kan kim pang ji da bang ke chak un hala hop da si wet yang tukar nu han chori tang ho ba musala han chori tang ho pu abang ke seu ne da la son bang ke hino lo la si litum ki me det ti pan pute hoptai si gali chiklo yon ta se den ko athema ning kan kon ne ne iltum chipaning dingun tang de lo ke tik son ta tak la non hem pe palong lo ye pan pute la iltum non la mp election ni se chiklo yon ye bang ilitum bang ke chipaduk de lo nang pute ne li chuni ri lo kar beng lo rat pan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kapin khat ponateng Khel Maharan Surihini rank kora ke thom state level competition patumi Diphu stadium pachok lamalong ke pachupon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapin khat ponateng si Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen ni phai clear ni Khel Maharan Surihini rank kora ke thom puathe PN ponsi Diphu Kasa stadium pachok lamalong pregjam ke pachupon pangcheng pon Patumi Kasa Stadium Pachok Lamalong ke Chengsi Khel Maharan Surihini rank kora ke thom state level competition ke pachupon along CM Dr. Tuliram Ronghang pen ajoksi son pho ke pachupon football volleyball kho kabaddi la pen helix games labangso ke pachupon players bang throk se kebrai si anatum pregjam pachupon ason ka pachupon lake district thong kebra ke thom anatum nangchi patedun la pen patumi ke pachupon cheng lake Nagaon district pen Karbi Anglong district la pen Ladakh ka pachupon ke thek muchoda bang phuatuma phan bang phokep ana bang phu kangwai ponta peduji la pen alang li tuma phan national coach la pen international coach atuma phan hang ponsi ke pachu ke than pon asai deng ponsi international games along ansita awarsai thoponji pusi CM Dr. Tuliram Ronghang pen pherangkya tuma theng no lam the ningji pon tangte pherangkya tuma theng no angton pen ke than pon alam the arju iksinang News report Karbi Anglong News Channel অসম চৰকাৰৰ পৰা আয়োজন কৰা খেল মহৰণ আজি পোন প্ৰথম আজি ওপেনিং মেটছত আজি ডিফু কাছা ষ্টেডিয়ামতে ইয়াত আৰম্ভ কৰা হৈছে ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত স্পৰ্টছ লাভাৰবিলাকৰ বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱা স্বাৰ্থত স্পৰ্টছ কালচাৰ আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত তেখেতে খেল মহৰণৰ এই বছৰৰ পৰা আয়োজন কৰা হৈছে টোটেল পাৰ্টিচিপেণ্টছ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা 71 পাঁচটা ইভেণ্টছ আছে সেই পাঁচটা ইভেণ্টছত ফুটবল লগতে ভলীবল তাৰপিছত খো কাবাডী লগত এথলেটিক্স সেই পাঁচটা ইভেণ্টছৰ পাৰ্টিচিপেণ্টছ দুটা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা 71 হৈছে আজি ইয়াত
টোটেল পাৰ্টিচিপেণ্টছ অল আছামৰ পৰা 35টা ডিষ্ট্ৰিক্ট 35টা জিলা ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা হৈছে আজি আৰম্ভ কৰা হৈ গ'ল গতিকে ইয়াত আজি অপেনিং মেটছত নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এতিয়া বৰ্তমানলৈকে ফাৰ্ষ্ট হাফৰ আগলৈকে কাৰ্বি আংলঙৰ 1 গ'ল পৰা আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু নগাঁও 0 হৈ আছে ছেকেণ্ড হাফ এতিয়া অলপ পিছত খেলিব 10 মিনিটছৰ পিছত এনেধৰণৰ অসমত স্পৰ্টছ কালচাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আগুৱাই গৈ লৈ আছে আৰু যিমানখিনি পাৰ্টিচিপেণ্টছ ইভেণ্টছবিলাক 50জনমান ছিলেকশ্যন হ'ব সেই 50জনৰ ছিলেকশ্যনৰ যিবিলাক হ'ব তেওঁলোকে গুৱাহাটী গৈ তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব যাতে সেই কোচাৰবিলাক ইনষ্ট্ৰাক্টৰবিলাকৰ কোচবিলাকৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোচ লৈ অনা হ'ব আৰু নেশ্যনেল কোচবিলাক লৈ অনা হ'ব যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যিবিলাক স্পৰ্টছ লাভাৰ তেওঁলোকৰ যাতে নেশ্যনেল গেমছ আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেমছ অলিম্পিক গেমছ ৱৰ্ল্ড কাপৰ আদি যাতে চেম্পিয়নশ্বিপ হৈ আহে তাৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চেষ্টা কৰিছে কাৰ্বি আংলঙৰ স্পৰ্টছ কালচাৰ আমি 5টা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিশেষ পুঁজিৰ জৰিয়তে স্পেচিয়েল পেকেজৰ জৰিয়তে 26টা সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে আমি স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স আমি বনাইছোঁ ইনডোৰ আউটডোৰ লগতে অডিটৰিয়াম হল লগতে গেলাৰী লগতে অপেন ষ্টেজ সেই গোটেইখিনি 10 কোটি টকা কৰি 26টা সমষ্টিত সমান্তৰাল হিচাপে আমি স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স বনাইছোঁ যেতিয়া স্পৰ্টছ কালচাৰৰ কাৰ্বি আংলঙত ষ্টাব্লিছ হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া আমাৰ অল আছামত উইমেন ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা হৈছে অল আছাম বাস্কেটবল চেম্পিয়নশ্বিপ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা হৈছে আৰু মাষ্টৰ গেমছটো যিটো মাষ্টৰ গেমছতো বেডমিণ্টন হ'লেও মিক্স ডাবল বা ডাবল ছিংগল কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা চেম্পিয়ন হৈছে লগতে বেডমিণ্টন আণ্ডাৰ 19 অল আছামৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰাই ছেকেণ্ড ৰানাৰ্ছ আপ আৰু থাৰ্ড ৰানাৰ্ছ আপক কাৰ্বি আংলঙৰ পাইছে লাহে লাহে স্পৰ্টছ ক্ষেত্ৰ আপোনালোকে জানে ফুটবল মেন্স চেম্পিয়নশ্বিপ আই লিগ যিটো পাতিছে যিটো আই লিগ নহয় ইয়াত আমাৰ অল আছামত যিটো ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ অল আছামত ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপ যিটো হৈছে সেই ফুটবল চেম্পিয়নশ্বিপটো কাৰ্বি আংলঙৰ পৰাই চেম্পিয়ন হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ টীমটোৱে চেম্পিয়ন হৈছে এনেধৰণৰ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যেতিয়া স্পৰ্টছ কালচাৰ আহিছে বন কালচাৰটো নাইকিয়া হৈছে যেতিয়া বন কালচাৰ নাইকিয়া হ'ব প্ৰচেছন ধাৰণা নাইকিয়া হ'ব তেতিয়া মানুহে স্পৰ্টছ কালচাৰ ৱৰ্ক কালচাৰ সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহে Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me